سنگara Rojava sengara parastina mirovahiyê ye. Bernameya Sengara Rojava. بله گودروان دنگی گل جی برنامه سنگر روجاوا ام لی پیشبری وانه میوان ما یا به هفته به حواله کردن را کود یکینه پاراستان جنده جی خودگره ام به هفته حواله خاناس بکن دمی تخاش به اول نماش ناوی ما اویندار هارون از خواهش گلی بوتانمه خلکی بوتانمه شور بشتاری هاتم بشتاری یه پجی بو و شورش روشاوای چی بوره باندور که مزه نکر افجه نیلیش که عمال خود راحت جیان بکن تا و یکسر افجه بهلیش که سبب که منم ببین تابل یه پجه ببین یه پجه رول که یا خواه مثلا بیشین و که یه پجه دم چما تابل به یه پجه به هم بری خستنی بود سری دو که کچک یا کرد و یه خلق بوتانه ذات والد پارزیا خواهی زیادتر تناسنی زیادتر تو بجه هر عالی را مثل گلک ایش کشان دیا تنه نجبو گله بوتانه تنه ویتشتید بشین جبو گله تواهی کرد و خواه اف ایش کشاندینه هر تم بو وکی بی سرکمانه هر تم دیرو که دا ایش کشاندینه هر تم هاتینه پرچه خاندن مثلا تفگره یا پجره جاره یکمین حاوتی ها سر گله کرد هاتی وکی قرد کرن که داینه دست بکرن تایبت نه ویده جه چر قرد دایشیدن بحثید کن دای دست بکنی سر گله کرد چه آوایی رول که یه جنیو دنیم بو روزانه جن پیشتر ما تاتن قتل کردن تاتن اشکنجه کردن تاتن تجاوز کردن دبرن پازار داد فروتن مثلا ام کانون به مینا که رشی بدنیا شنگاله باندور که هر مازن سر مکن مثلا چه دمین دیرو که ما داد تشتی و سر راست چیبونه دیرو که دا هر تم خواستینه دربل شر بدن هان گل بدن جن گرتینه جن کرنه آراج خواهین شر و اف کشتنه دبه تجاوز کرنه دبه پازار دا فروتنه ایسادان جنین شن گالیم بیجن بیچه و دنیای زندی برند سوکا دا فروتن ام بی راستی وکی کچی کرجه و وکی گلی کرجه ام نکانش بیر بک ام دیندار وی گلی نکی افش بو من رخنداین کار مازن نکی اما جنا بدین رزگار کرن اف چه دبه اف ما بی راستی هنی که چه دید مثلا بلکی عالیه مثلا هنی که دیمن ما دیدن ام شو دیمن ها پر تاثیر دبن یعنی تش روشوا دا جتات مشاندن اف ذهنیت ایمان تو میجب که ذهنیت AKP مهپیه ذهنیت اردوخانه بلکه ام گنده خواده بون مال خواده رو نشتی بون ام جمال باطی مها بون پرزیده اوسا روشک نینی را پنور ندادین عالی خواه مال باطی داشت بلکه مال باط من پرزیده تبل کار سیاستی ند بون تنه دنگ خواه کارتانه تنه ولاد پاریزی خواه دل داد وشارد زیده نتوی را وکری جی بیجه بین ظلم کساره مجبو خواه چه دمی قبول نکر تا به افتش ها چکرن لگری نمیجه چی بون بره شهر روشاوا دا تواهی گل باکور همی سر حدود پرسوزه کن بون و بشتر بون خواه شهر آنی سر زمان روزانه جوان امت داتن سر آخر روشاوا دا شهید کتن یک پسمام من خواه جبو او خواه جهات مثلا پشتوی باندور سر مکر اگر مثلا روزانه هر تش روشاوا دا جن تود بینه دیمن ده سلاح دست پاراستان خواد که شخواه باوره بی که حساب کسی بی شر خواد که افتاب شرک آزادی دمشاندن اف تاثیری که جنک شخواه باورت کار سلاح راک ویچاخه از چما مال ده بمینم بند مثلا بکی جوانک از بیجم یه مال از بیجم اچما بند بسکنم دیو با بخواه کنگ روژک وره مبده زوجاندن چما جیانک شخصی جیان بکم اف لگرین هلیش کن هان اگر جیانک شخصی جیان بکم چه فرقا منی چه به aynen ben zulme de ben zihniyet zulüm de be dise یک belki ne Erdoğan belki zihniyet anvi de yeme bir reve birin açma vitişte serha kabul kın ev tesiri mekir jbunu ki biryar ki yeme çebu ki ben tavel yapacağım hem riyan şeyde xab şupinin hem bu karın birden rasti tekuşin ki بدین مشاندن
و جبو خوابکن خادی ناسنامه جه و تکوشینی بدیم شاندون هی زیادتر. بله اول اوینده نرخاندن خواهی تبلیغونی کرد تبلیغشتی درناف حفظ نرخاندن کن نهاجی یعنی به طایبت نیزکاتی آکاپی مهبی مصبر فرهیج مرا بنرخنی دوات جوانه که جباکوری کردستانی بری خدای روجاوی کردستانی و به هستن ولات پاریزی اتحادی بیداری و جبو کود ببی دستک جشروان نیپ ویه پجیره. سری ده جبو رژیم آکاپی مهبی تشت داین پیشی خود دیارن. مافری به بریا خواستر ده وکی پلانک یا چوک داین 2015 ده داین دست بکرن. افسر گلی کرد بردوامه. اف نه گلی اف aslında اف پلان پیشته وکی جوان کرد نه المروف مال خواده راحت برازی. گلی من روشوان و سالیاتیم. اقند ام gözüm dikin ام دبینین ام جوا کره پاورکنی ما چید بندم. ام هنه جانا و سافری پروتینه و واجر دم رو پروتینه. مثلا چید خویات که گلی من نکان راحت برازی. چیم من نکان راحت برازین؟ راست آخه دستمه ده اما لیدان هر روز چید و هر روز شهادت وان چید و اجبو گلی روشوا یعنی راستی گران ته شهادت ته داین البته مثلا یه بدنجه مروف نکاره و بیشه چما دجه بردل دتوش با آزادی شهر بکتی بردل ویجه بدین گلی روشوا جنو به فداکارتی هر مازن دکه مثلا اف ایریشین AKP MHP داین چید قرقرنا کردانه قرقرنا کرده هایده آتیا فرس کرن سر گلی کرده فرس کرن اب پیمان وکیش بلکه نکش پیمان آجین سدم خواهد گرن یک پیمان لوزانه چه تنبوینا کردن دیسا و دولت بلکه آوای دزین هفدو دکن یو که پیان جنو یک کار دکه AKP MHP دولت و راستیش خواره کارتین اردوان نه خواهد کرد کازاشیان بکه کرد کازاد دیواته که هم بری سیستم اردوانه دیواته که هم دیجی اردوانه هر جنگ زانه افقات کار اردوان نه پیوسته کس دیجوینه سکنی چه بیجوی پیک بینن هم بری دنیا که آخا ما بخوا ولات ما بخوا ما قربکه ما بکوچه ما سکاده بفرشه هم دنگ خونک اما افراستیات تی خویا کرن سر گل روشوا گشتی دمام دی بیجی شهر قرکرن مرو کار ویوسا بدن ناس کن قرکرن سلمت تی فرض کنی رو امج مجبوری پاراستنا خواهی حالی دبک امج مجبوری که برسته و پیوس چه دب بلا ام بدین ام بیدنگ نمینج بیره اف سکنش متی خواستنی زدتر و اوساد کارم پناسه بکن. بله تنها جی نرخاندن خود در حق جند یکنه پارستان جند است پیشکتن و است تبلیغنا و دناو شورشی دچاو دنرخن. راستی دما یک به مجار معروف بحث جد که و تاثیر مازن جمعروف دکب اما خوا وکی هزین یا پجنن اما خوا پر جراحه کم شفته پر باندور دبی. پر نقطه هنر که معروف جی باندور دبن پر زیاد زفه. اف یه پژه کلجانک مازن دا گشتی جهانه و نیو مثلا جهان جنن انترناسیونال بر خدان یا پژه جنن کرد بار کردن شخصیت جنن کرد باری دعوا کردن ابجد هریش کی جوا کما د گارتن بچی کردن راستی مثلا زین هنک نقطه بال بکشنم سر بکی یه پژه مثلا طیبت خوری خستن کردن خو خاصر خستن کردن و آری د پرورده خو پیش خستن ام بیجن وک دی فعالیتین خواهی جور به جور دایمه شدن دما شهر به شهر خواهد کن دما کار مثلا فعالیتین مشاندن پرورده بندکن فعالیتین ام بیشین بی قادر دا جه خواهد دکرن هویا پجه و هم عالی هر عالی دا دکرن بی مثلا ام چهد کن هنزتر بناو کن راستی وسا مروف سکنه یا پجه های مروف کلجانی جید گره حیبت دوی های مروف مزون دکم افتیلی که هنزتر تو و پیستی دم سکنه یا پژه میزد که تو چش خورد دگری تو خازی این زتر خواه بک این زتر خواه مازن بک این زتر تو هوره این خواهی جن ببر گریدن حس کنه راز جبر که تو چی داد بینید تو نقطه یا پژه داد بینید یا پژه به تشتی آوا کری رو مثلا جنین جوا که جوی سا پر کس هنه مثلا مینات جنین عرب هنه جنین عرب جو بم باس پر مازن دانه دما یا پژه بینید دما میزر روش یا پژه کن اوسا جن بخواه هر تشتی خواه دکن هر کاری خواه دمشینه افجر مثلا داد می چما ام اوسا بندستین چما ام مالا خواه درونین هان چما ام بندستی دایکو باب خوادت مینو ظلمه دخون مالی ده پرگ مثلا کسی وکی جن عرب رو راحتنه این طیبت اوسا هنی که چند عرب رو ده گرتی بوین های
افتیلن کی وسا فکر ودا فرهبونک چه به فکر ودا وسا یا پژه ویم نقطه بال دکشنسه او جت خازی که خوا آزاد بکوی مجردت خازی آزاد جیان بکن سگنا یا پژه دیار کرن این زتر چه دیاوا کرن تیلی که بیوان به جواک بیوان مثلا تو مالا خواده بیجه تو کاری و که انسان که هرمی خبات بده مشاندن اما تو بیوان خوش جیان بکن بیوان بدیم مال ده مثلا دناو مال ده میر به ام بیجن باب به زنان به جیران به قراب به هان artık yani derdure te nas kirin zînetik tesîrî ser te nekin em bijin şiddeta ser te meşandin ev psikolojik dibe ev fîzîkî dibe ne qebûl neke dengê xwe derbe xember vê hember dî ji vê derbikeve şexsê mêr de dî ji dewletê derkeve bikare mala xwe de dema bimîne êrişik ser çêbe cesareta xwe parastinê bigire ya herê xwe ji ya pejê de jina de dayava kirin noktayı xwe fêriyê parastinê bikin der mesela vê noktayê de mez dibîşî bu me ji derbasara em wekî ya pejê em nikarin parastina xwe bixin destê çik hêzdî de han em nikarin çik hêzdî le bijin werin parastina me bikin me biparîzin ev ne rastîk e eger em wisa bikin em xwe ihmal bikin ev hîn zêtir çi derdikeve wêlê em kelekê çiqa xwe fêrî parastinê dikin em weqet xwazîn jinên civakê ji xwe fêrî parastinê bikin ev xweşikbûyîn rastî dema rûş tu dibînî kî civakê de jî guhartin hatiye çêkirin mesela mînak zilamik normal zilamik jinên civakênin normal zilamekê civakê nikare jinek civakê re baxwere pîvanê pajverû dema dayetme dike jina civakê qebûl nake malê jin hene xwe destpêlin malê jin alîkarî dixwazin destek dixwazin alî zanebûn de dibin alî madî de bin ev alîkarî ji we re tên parvekirin tên dayîn dema jinê ku wisa pir zîde em bijîn di nava malê de han di nava bajarê de zilim hemberê zilimekê were hemberê neheqî were yekser birê xwe sereke dike diye pejê di hevalê jin ev sekin heta roja me nîr û me çi derî nedîtiye ji bo nevekê mesela sekna ya pejê me da sekna ya pejê me de dayava kirin rastî cê rûmetê herê mezina însan de ev çi her alî de ez behsê dema ez vê dibêjim her alî de behsê dikim warê şer de ji dibe şer de pêşengtê herê me hevalê jin dikin ya pejê dikin mevziye ya pejê mesela em xwe ji me cê xwe qadê rûşeva de şer de girtin yê ya pejê birê xwe dayînê mesela diçûn hevalê xwe ji me cesaret digirt me bawerî digirt ew mevzî mutlaka nediket yê biçû serî hevalê jin vê milî de rolekî xwe pir girîng hebûn dan mesela çi ji destê wata dikir ji ber ku jin hîn zêtir xwaziya jin de ev tiştî xuya dikin welatê xwe ve girêdeya axo xwe ve girêdeya zû jin nikare destê xwe dest karber de biçin mesela pêvajiyê serê qanî ez xwazim behsê bikim ya herî dawî em xwe nevdebûn belkî me xata gunda de hinek ciyê xwe gir em hîn zêtir me xebatê gel de mijîl bûn me mesela dît dayekek mesela ça ew psikolojiyê koçberiya ser hatiye avakirin ça berdan derket rastî ev tevayî civakê îşan ama mesela zû şexsiyetê jin de netat qebûl kirin zû axa xwe berdid baş xwe de vegerî her tiştî bêlî nevedger dikarî zarokê xwe bêle dikarî ji dest her tiştê xwe berde ama ji desta xwe nedikarî berde dema mecbûr dima berda ji ev vê de mesela pir dayekê hêdî ji qehra nexweş diketin digotin em ê ji vir şûn de çi bikin mesela aslında çêrokek wî şaxeyê pir bala me de her zîndê dimîne mesela wî neweşer de yek hebû hat ji me re mijarek parvekim mamosteyekî bû ku mesela serê qanî gelê serê qanî de jiyan dikir wekî çêroka mem û zînê binav kir tiştek pir balkişe îro rastî ji ev gel de hatiye vekirin ev jinan de hatiye vekirin ev yani wekî evîndarê axa xwe welatê xwe çi dibe bila bibe em ê cana xwe ji bo wê bidin ama em ji dest bernadin em ê heta dawî wê re têkoşîn bikin jiyan bikin belkî îro hin tiş gorî daxwaz û hin tiştê dervê ew xwasteka me îrada me derket ama em vada teqesîn biryarîn em her roj nîqaşê wan dikin em her roj hev re parve dikin em çi dikarin bigirin em çi dikarin hîn zêtir wan xeyalên û wan jinên serê qaniyê koçber bûyîn vegerînin serê van nîqaşê me pir çê dibin em ê mutlaka teqet ji heta yek tinê ya pejê ji mayê be yê vê têkoşîna em zanîn yê bidin meşandin
یه پیوه بچه البته یه مثلا تشتهر زیده جمرو برده بحثی بکه چیه جی مثلا که یه پجاز بچه مثلا هو قهوه خانه که بلکه پرکش بوم تشکینه فکرن کسی میشه ها او حوالا چور ده کسی نیره خستن بوینه بداوا کرن یه واقع کسی نوی قهوه ده ریخستن بکه یه بین سر ری راست مثلا یه پجاز سکن باری دایا جوا که آوا کریه دما کچین وان کری وان برای خود دنمتین تین تابل مدبن راستی زانت بیشن تمام گل یه پجیه دل من راحته گل حوالا دل من راحته فسکرک نینه ام زانین گل یه پجیه تی پارستن به مجال دستکارم بحثی بک بله حوالا ویندار تنرخاندن خوشی دوام مجرد دکر به طایبتی سرکانی عفرینگر سپی اف هر سه باجاری ما دوی حلوسته دانا شربان نیه پگویه پجی کوی دیسا بزیورنن هری داوی گوتنا تایی کو جبو گل جبو شربانان جبو همو گهدربانن کو ایرو دنگی تا گودارد کن یعنی امجی سپاسیوا دکن هاتنا وانا حتی بر راستی افجه مده کلجانک داوا کرن مروفت از خازم بانگوازی خواه ببی شیوازی بک ام وکی گل قرکرن را درباز بین دست پیک افجن و گل کرد پیشتن و راستی باش بین بک اگر ریبری ما ایرو دست دولت و تجیت هری گران کری را ده گردن پیشم مال خود راحت نجی ام راحت نرازی ام راحت نوقفین ام گوری وی کن جام که بی ریبری جبو ما جان خود جبو بی ریبری جبو ما وقت سالا وی زندان دست کنه بر خودانی دکه ای کلا کوی جا افشار قرکرنی سر مدتی مشاندن ما قرد کن ام پیسا بکن بی فرقی ما قرد کن اگر ام نکوین بی فرقی راستی زحمت هم بی پیواجوی سر بخین فلسفه منو هیجی چیه فلسفه شر گل شورشگریه ام شر فلسفه شر گل شورشگری بو بکانی ببین سری پیستی گل تی ده دمان بیشن پیستی گل هیا ام نو بیشن هر کس بلوار سلاح بگر شر بک یه دستونن گوید گره پیسته شرج بک ام ویجد بیشن هر کس مجبور مال خواب پاریزه کسی نا پاریزه پیسم رو دست بکر به فرقی ده به گلمت کار مثلا دوشتیک به ام بیشین بکی کوریتیه بک بین آنین به هان جبخانه بن افتشوسا باش یه پجی ده دسته بکی که ام بکن بیشترش گل شورش کنه ام بی بارین ده امکانی سر بخن ام بار دکن یتر که بی باریه بدن آوا کرن او خواه خواجه خواه بی باجر ده پرورده بکن مثلا یه پجانه قدر سازی من جور به جور هنه کارن با ملده مثلا خواه دلخوازی زارو که خواه تصمیم یه پگی یه پجی بک به این پرورده کرن عالی اسکری داشت به عالی فکری داشت به پرورده ببینن مثلا وی مریداجم مرد کاره وی بیجم هنک معلومات ما هنه کی پرزیده مثلا تو بیش بلوارن یه پگی پجی بیجنا یه بمرن اما الله خود رازای جبنا بمرن اما مرن خوره هل بجارتن راستی پرگرین گاز خازن وی بیجم مرنک شرف و رومج جان کن گشتی گله کل بس تابی کل کدره تو مال خود بمری و کس نبیت نبهیسین کدره شاید فرقت که جدایی پرزیده هه و به واژه راستیش به مجال دا پرگرینگه هر کس خواب باشتار بک تشت دستی ورم بکن مروف و فرقی جیان بک جخوا ام تن قرکرن اما هین زیادتر باشتر تول بین و انگوازی ما جوان رجایه جوان هین بکن هین زیادتر به جوش خواه به خواسته که خواه او انرژیان خواه یه حرک بار را بکاری یانسمه خواه بده شورشی یانسمه شورشی بکن و شورشی این زیادتر گشتر بکن بلندتر بکن ام بیاری ده بانگوازی کن و ام باری که یه بانگوازی مجد تولبون که جیره بی چکرن از گشتید کنم و بیشم بله حوالا ویندارم سپاسیت داد کنج بنر خواندن در گشتی سپاس خوشم بله گودربان دنگ گل به حوال اویندارا ام گیشتن داوی برنامه خواه ببینند ناو خیر و خوشی ده دن باش